Hai geng, selamat datang kembali di channel kami. Welcome back to our channel. Hari ini mama mau ngajakin kalian untuk masak ayam penyet, bikin ayam penyet lagi atau ayam ungkep gitu ya. Ini menu sebelum kita pergi liburan, karena kebetulan abang ini ada lihat ayam diskonan dan kebetulan kita masih punya stok. Dah, sarange. Ini satu paha ayam kalkun yang belum mama olah sama sekali. Jadi hitung-hitung kita menghabiskan isi freezer. Mama bakalan bikin ayam penyet versi ayam biasa dan ayam penyet versi jumbo ayam kalkun. Lihat ini bedanya jauh banget. Wah, kira-kira hasilnya enak nggak ya ini kalau dipenyet? Nah, ini dia nih yang versi ayam. Ini banyak ya di dalam ya, ini ayam biasa. Lalu ini si ayam kalkun, karena tadi rencana mau dipanci, tapi ternyata bumbunya itu di dasar panci banget gitu loh, dia sampai nggak terendam, gengs. Jadi makanya aku pindahkan ke wajan seperti ini. Semoga ini bisa aku ungkep sampai dia bener-bener matang ya. Kalau nggak lanjut aku ungkep di oven deh ntar. Ya ampun, ini gede banget. Jauh sekali bedanya. BTW ini untuk makan besok ya. Makanya malam ini aku ungkep. Aku biarkan semalaman dengan bumbu. Terus besok kita lanjut olah dan kita makan. 2000 years later. Nah, dan ini sekarang mama mau bikin sambal. Ini ada gula ya. Sengaja kasih banyak karena aku bikin sambal nggak pakai tomat, gengs. Kita kasih garam. Ini kita ulek. Banyak bawangnya. Jadi rasa kayak sambal bawang gitu. Bawang putih. Ini aku mikir-mikir dari tadi pakai terasi nggak ya? Nggak usah lah ya, nggak usah pakai terasi. Wah, ini deg. Aku deg-degan ini, guys. Kita terbang. Kita mau pergi holiday. Ini dia bawangnya mama ulek sampai kayak gini aja. Dia kasar-kasar gitu. Terus kita masukkan cabenya ya. Wow, ini kelihatannya sudah menggugah selera banget ya. Coba mama cicip. Semoga udah enak nih. Sampai full banget ini si cobek. Coba ya. Yum. Udah mantep. Udah enak. Luar biasa tampilannya, Bo. Sambal penyet ijo cobek ala mama. Tuh. Enak loh, gengs. Nyam. Kalkun dan ayamnya masih dipanggang, tapi warnanya sudah brown banget, sudah kelihatan super duper yum. Wih, ini udah ready yang ayam. Kita lihat yang kalkun. Wow. Gelap ya, gengs. Kita lihat di meja deh pokoknya ya. Gede banget ini. A few moments later. Hai gengs. Welcome back to our channel. We have kein ses. Oke, jadi ini ada ayam penyet ukuran normal, ada yang tidak normal. Ini ada kuah ungkepan, di sini ada timun, ada nasi dan ada selada, lettuce.
Wollen wir schon mal Nase raus? Ya. Was? Kidos, tutup matanya, Augensu. Mereka tutup mata dan akan melihat ini paha burung terbesar ini di dunia. 1, 2, 3. Aufmachen. Hey, Louis. aufmachen. Mika. Also war Das ist dieses... Papas Keule. Du bist kein Steinzeitmensch. Jumbo. Steinzeitmensch macht Naik. das echte Welt, in die moderne. Ini kalian lihat guys bedanya ya. Pamit mau pegang. Dan sekarang sambal ulepnya. Wah, besar banget ini. Ini mari kita penyet ya, karena cobeknya terlalu kecil, jadi kita penyet di sini. Oh my god. Nggak bisa, gengs. Ini dagingnya. Die Tour. Wih. Wow. Wow. Hai. Selamat makan, sayang. Selamat Di makan. Yumi kasih dia makan nasi doang. Das ist Papa. Dan mit brühe. Habe ich gut gesehen. Mau nggak? Kita Sedikit aja kali. itu Masih nasi. panas. Kesiannya, mama nasi doang. Ini mama kasih. Schau, Mama, Itu. das ist eure Seite, das ist Kinderseite. Oke, Das ist unsere Seite, Louis, und das ist Mama Papas Seite. ayam. Dah. Habe schon mit Mama. Silahkan Pak. Ja, wir nehmen das große gleich, oder? Tuh. 1, Dua, 2, 3. tiga. Wah. Ja. Ini sayang. 1, 2, 3. Mm. Mama? Gottschalk, wo bist du? Da, da. Gottschalk. Nein, ich gebe dir so viel. Nein, das heißt. Gut. Makasih. Danke schön. Hmm. Gut. Okay. Hast du das schon gemacht? Mhm. Oh my god. Ini penyet. Oh. OMG. Wah. Buka sayang, buka. Wah, was? Wir brauchen eigentlich. Oh, Ich kann das so nicht nehmen. Wie kannst du das nehmen? panas ya? Ja, Panas. Wih, crunchy. Louis auch crunchy. Luar biasa. Iya, mamam. Ah, Louis auch crunchy. Penyet raksasa, penyet. Ini penyet. Oh my god. So. Enaknya, gengs. Panas. Meine Schlucke tut der Hand weh. Mantap. Luar biasa nih. Paha burung jumbo. Burung jumbo. Ich muss rüsten. No, no, no. Wah, sambalnya juga Endolita, gengs. No, 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 no. Ampun. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Na, siehst du. Nam, 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 nam. Weil ich jetzt wenig Samba, ne? Ja. Dankeschön. Mama, you make the oops. Ibu udah banyak makan nasi deh, gengs.
Das ist so fest einfach. Oh my god. Ja, aber juicy. Oh. Jadi udah aku ungkep dan So, semalaman sama. aku biarkan di ungkepannya gitu kan, geng. Ein weißes Karton. Ini ada 1 jam aku Da panggang. muss man nicht da drinnen sitzen. 1 jam tak panggang. Jetzt habe ich so aus. Sambal. So. Papa, wieso tust du das Chili weg? Bumbunya meresap loh. Aku nggak nyangka kalau bumbunya sampai dalam gitu meresap. Tambah nasi. Tadi tanpa kuah, sekarang dengan kuah. Lagi? Wih, suka. Kayak gini? Timunnya yang kecil? Insoma, mie makban, sama bapak-bapak kompleks kayak gini, orang-orang kompleks. Aku bikinkan penyet jumbo gini ya. Ah, jetzt schau mal. Nimm. The bomb. Der Bomb. Hmm. Mantap. Mhm. Was sagen wir? Makan. Makan dulu ya. Makan dulu ya. Terima kasih sudah nonton. Thank you for For watching. See watching. you next time. See you next time in Korea. Korea vlog. Sarangnya, bye-bye. Dadah. Bist du noch? Ja. Ja, danke. Dadah. Ganz schön. Mwah. Das ist ein anderer. Dadah.